Warm greetings to all of you from my magical hometown of Rovaniemi at the Arctic Circle. Did you know this, that Christmas is right around the corner? So remember to be good and see you soon. Stadiaľ to prišiel asi? Ale kde to máte? No pozri. Čo to je? Kto tu bol? Ježiši. Daj ich hore. Čo to? Pomaly. Ježišinko Maria. No čo to máte? To daj tatínkovi. Ježiši. No to vám, aj to daj tatínkovi. No čo ide? Idete dole? No toto. Moja zlatá. Tu je kvetinka, svišť, kvetinka a tu je tiger. Ako robí tiger? Tak robí tiger. Áno, tak. Tu je opica, aj tu je opica. Áno, no, áno, tak. A pusinku tatínkovi daj. No, nie, no. Pusinku mu daj. Tak robí slon. Krásne.